I prošle minute danas ću vam pokazati kako staviti crnu temu kod YouTube-a. Znači ovo tu u crno, sad ću ja to nabrzo promijeniti u bijelo. Znači što trebate, ovo morate biti da možete pisati komentare, subscribe se i tako dalje. Znači imati kanal, tako nešto. Idete tu gore, kliknete na vaš kanal i onda idete tu da je kod postavke. Idete kod općenito i tu vam piše tamna tema smanjenje od sjaja i poboljšanje gledanja noću. To aktivirate. To je sve što trebate uraditi. Imamo crnu temu. Kao što vidite. Ja tu imam par gluposti, tako da. Ništa je bilo to za ovaj video. Ćao.